Spoštovane dame, dragi gospodje, lep dober dan voščim in dobrodošli na stadionu z Dežele. Pred nami je tiskovna konferenca pred obračunom drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov, obračun, ki bo na stadionu z Dežele odigran jutri v sredo ob 18. uri, dvoboj slovenskega in pa norveškega državnega prvaka, obračun Celja in Moldeja, ki bo odigran za zaprtimi vrati, a v neposrednem televizijskem prenosu na prvem programu televizije Sportklub, še nekoliko pred samim pričetkom obračuna že tudi z studijskim delom. V obdobju koronavirusa je tole način, ki ga dovoljuje UEFA za tiskovne konference, tako da bomo takole v živo govorili tako z domačim kot tudi z gostujočim taborom. Predstavili bodo tako nogometaši Celja s svojim trenerjem, kot tudi nogometaši Moldeja s svojim trenerjem, pričakovanja, zadnji svoje misli pred jutrišnjim obračunom. V temle prvem delu tiskovne konference ob sebi toplo pozdravljam domačega stratega gospoda Dušana Kosiča in pa našega krilnega napadalca Luko Kerina. Ladies and gentlemen, hello and welcome on press conference on Stadium z Dežele before the match of second qualifying round between Slovenian champion and Norwegian champion Celje and Molde match on Stadium z Dežele tomorrow at 18 o'clock in live coverage on Sport Klub behind the closed doors. This is the type of press conference we can use before the matches to introduce expectations from the both sides. In this first part of this press conference, expectations from the home team. A warm welcome on my right side to home coach Mr. Dušan Kosič, on my left side winger of Football Club Celje Luka Kerin. This is the first part of the press conference and the second part is going to be with Molde FK after this first part. Vprašanja novinarskih kolegov imam zbrana na temle listu, predstavil oziroma zastavil jih bom tako našemu trenerju kot tudi našemu krilnemu napadalcu Luki Kerinu. Prav tako enaka zgodba tudi potem v tistem drugem delu tiskovne konference, pa mogoče najboljše, da se kar obrnemo k vprašanjem. I have questions from journalists alongside Slovenia, no questions from Norway or the other countries in Europe. I will give these questions, I get it, from the journalists to home coach and home player, and after this first part, away coach and away player. Za gospoda Dušana Kosiča, Antonija Ražen, RTV Slovenija, sprašuje, po tekmi z Muro ste dejali, da bomo videli drugačen obraz. Kakšen obraz bomo videli tokrat? Ja, drugačen. Predvsem nasmejan. Torej, želimo odigrati dobro tekmo, želimo pokazati boljšo igro proti Muri, tako da vem, kaj so fantje sposobni, kaj so že v preteklosti dali in želimo si pač na tej tekmi, ki je za nas, bom rekel, nek vrhunc triletnega dela, želimo biti dobri in podobno kot na prejšnji evropski tekmi zabeležiti tudi pozitivni rezultat. Antonija Ražen from RTV Slovenia asking our coach, after the game with Mura, you said that we will see another face in this match. What will be this face look like tomorrow against Molde? Our coach said it would be different. We want to have smile on our faces through the match. We want a good match and better play on the pitch. We want to be good. We want to be positive. We want to do the job we are doing last 3 years. Antonija Ražen, še vedno imam njena vprašanja. Zanima zdravstveno stanje kapetana Mitje Lotriča. Bo naš kapetan zaigral na jutrišnjem obračunu? V tem momentu še ni pravzaprav jasno. Odločili se bomo na današnjem treningu in pa jutrišnji dan bo tudi pomemben. Antonija Ražen asking what is the situation about our captain Mitja Lotrič, if he is going to play tomorrow. Our coach said we don't know yet. We have one day today and another tomorrow. We will see. Če Mitja ne bi mogel zaigrati, kdo bo tisti, ki bo zavzel njegovo delovno mesto?
Torej, tisti, ki nas spremljajo, vejo, kdo v naši ekipi igra na njegovem igralnem mestu, tako da bojo že vedeli, ne bomo izmišljali tople vode. If captain cannot play, Antonio Ražen asking who will play on his position. Our coach said the guys and girls who are watching us know who is playing on this position and know who might be play if our captain cannot play on tomorrow's match. To so bila vprašanja Antonije Ražen, questions of Antonija Ražen. Gordana Poznik večer sprašuje, od kje bodo pretile največje nevarnosti Norvežanov. Pričakujete podobno tekmo kot z Irci ali še nekoliko težjo? Ja, pričakujem precej težjo tekmo, pričakujem pa tudi precej boljšo našo podobo, tako da se veselimo tekme, predvsem imamo dobro stanje v slčilnici, fantje so motivirani, kar so tudi na včerajšnjem treningu pokazali, tako da naš fokus je maksimalen na igrišču in želimo si pokazati našo najboljšo podobo. Gordana Poznik from Večer asking what are the most dangerous sides part of the team of Molde, if our coach expect the same match like against Dundalk or even harder match. Our coach said that expect harder, tougher game. Tomorrow we want to be better like on the last match. We want to be motivated. We want to focus our thoughts on the pitch, and on this match we want to be good. Siniša Uroševič iz časnika Delo sprašuje, kako doživljate v sebi spoznanje, da boste prvič vodili to moštvo na svojem stadionu v kvalifikacijah za prestižno evropsko tekmovanje. Torej, zame so, tako kot za igralce, to novi občutki. Mislim, da smo lahko privilegirani, to besedo smo že parkrat uporabili, da se sploh lahko nekako primerjamo z tem nivojem tekmovanja in seveda smo ponosni na to, da smo lahko del tega in seveda smo pa tudi istočasno zelo ambiciozni in želimo pravzaprav spoznati, kje so naši limiti. Jaz verjamem v to ekipo, s katero že 3 leta gradimo to zgodbo in s fanti vsakodnevno. Fantje pravzaprav vsakodnevno dokazujejo, da so sposobni marsikaj in zato se tudi veselim tega naslednjega srečanja. Nismo lahkomiselni, nismo prestrašeni, torej želimo enostavno pokazati svoj najboljši obraz. Siniša Uroševič from Delo asking, this is going to be first match on our home pitch in qualification round for UEFA Champions League. Our coach said, new feelings, this privilege to be in this competition. We are proud to qualify here, to be in matches like this. We are at the same time ambitious. Our coach believe in our team, know that the guys can do big things and that they are not afraid of the match, of the challenge in front of them. Siniša Uroševič Delo še vedno sprašuje, koliko občutite nogometno ozračje v Celju, čeprav ne bo gledalcev na tekmi. Torej, tudi sam pričakujem, da se bo slišal kakšen glas izven igrišča, da so ljudje nas že pred koncem prejšnjega prvenstva spodbujali. Želim si čim večje podpore, ne samo ob igrišču, tudi iz domov, iz cele Slovenije. Pravzaprav smo to že govorili, da igramo za nekako celo Slovenijo, da si želimo uspehov, da želimo pokazati, da se v Sloveniji dober nogomet igra in ne želimo to imeti kot nek pritisk, ampak enostavno dati vse od sebe in pogledati, kam nas bo to pripeljalo. Siniša Uroševič asking how is about atmosphere here in Celje, because there won't be spectators in the stadium on this match. Our coach said that he's expecting some voices over this stadium, outside the stadium, that we know we have big likes and we have some guys and girls around that wants us the best. We are playing for Celje, for Slovenia. We want to show the world, we want to show to Europe that in Celje and in Slovenia we are playing good football.
Marko Cirman, Val 202, pred vami je tekma proti nasprotniku, ki je prav tako fizično močan kot Dundalk, a precej bolj tehnično podkovan. Kaj bo pomembno na tej tekmi, poleg pristopa, za katerega vemo, da na zadnji prvenstveni tekmi ni bil na najbolj zadovoljivi ravni? Torej, vse to, kar smo omenili, morali bomo biti na svojem maksimumu in morali bomo zelo učinkovito izkoriščati tisto, kar si bomo preigrali, na drugi strani bomo pa morali nasprotnika spraviti pod pritisk, ker to nam je tudi prineslo naslov državnega prvaka in naši principi so jasni, želimo jih samo izpeljati čim bolje, bo to možno. Marko Cirman, Val 202 asking, it's the same match like against Dundalk, but Molde is better technically. What is going to be important on this match? Our coach said we have to be maximum, we have to give everything from us. We have to score goals when the football give us chances to score a goal. We want to give our opponent under the pressure and want to do our stuffs on the pitch, our coach and other stuff wants from our players. S katerim tekmecem iz slovenske ligi bi mogoče lahko primerjali Molde? Še vedno sprašuje Marko Cirman, Val 202. Težko bi primerjal ekipo Moldeja z našimi ekipami, vendar je jasno, da imajo kvaliteto in da so šampionska ekipa na koncu koncev, ampak ne bi vlekel primerjave z našimi ekipami. If maybe we can compare Molde with some opponent in Prva Liga Telekom Slovenia, our coach said it's tough to compare them with some teams in our league. Molde for sure have a quality. They are champions of their country and he cannot take some stuffs with Molde, with teams in our league. Je po preskočeni prvi evropski oviri zdaj kaj manj pritiska po nujnosti zmage? Je to lahko samo dodana vrednost na jutrišnji tekmi? Mislim, da ja, karkoli se bo zgodilo na tej tekmi, so fantje že pokazali v prvenstvu in v kvalifikacijah, kolikor pa poznam način dela, ki smo ga imeli do zdaj, se ne bomo zadovoljili z majhnimi stvarmi in želimo si, ta ekipa je mlada, tako kot sem povedal ob eni priložnosti, da fantje morajo biti ponosni na sebe, da so pri tej starosti, torej ekipa je, bom rekel, zelo mlada in da so že osvojili naslov državnega prvaka in da se soočajo s tekmami, ki sledijo. Pri tej starosti je velik privilegij in s tem dokazujejo, da so sposobni velikih stvari in enostavno želimo biti, da to traja enostavno. Bomo dali vse od sebe in če bo nasprotnik boljši, ne bo spremenilo to dejstvo, da ta ekipa je odlična, da so odlični karakteri in da sem ponosen na vse, kar so do zdaj naredili, ampak ker smo športniki, ker smo ambiciozni, ne želimo tukaj nehati. Marko Cirman asking, Val 202, is there some less pritisk? Is there some less pressure, stress, pressure after that first win? This can be just positive thing on tomorrow's match? Our coach said, yes, guys show in Prva Liga Telekom Slovenia that we are not going to be good with little stuffs. They are young, they are playing big matches already, and this is the privilege for them. But they already show that they can do big things. They will play against a good opponent, and if he is going to be better, he will be proud on his guys already, but the guys tomorrow wants to win, wants to be competitive. Ste pri analizi tekmecev opazili kakšne slabosti, ki bi jih Celje lahko izkoristilo? Tako kot vsaka ekipa ima dobre in slabe stvari, naš nasprotnik seveda se v glavnem ukvarjamo za svojo podobo, kako mi biti čim boljši, seveda smo pa opozorili igralski kader tudi na dobre in slabe strani nasprotnika.
Marko Cirman asking Val 202 if we did the analyze, if we see some negative things, some weakness on Molde, if we can do the positive things on our side. Our coach said yes, we see the positive and negative sides of Molde in our analyze, but we are not interested so much in opponent like in ourselves. We want to be good, but the team know where are the dangerous sides on Molde, good and this less good. To so bila vprašanja za našega trenerja. Dušan, najlepša hvala za enkrat. Obračamo se na drugo stran k našemu krilnemu napadalcu Luki Kerinu. This is questions for our coach, Mr. Dušan Kosić. We are now going to our player Luka Kerin. Luka, Marko Cirman sprašuje z Vala 202, kako fanti pričakujete tekmo, morda z malce večjimi očmi kot tisto prvo proti Dandoku. Fanti že vsi, ko pa čakamo to tekmo. Naj bi rekel, da s kaj večjimi očmi let smo prebili proti Dandoku, tako da gremo na tekmo pozitivni, s energijo moramo pokazati to, kar znamo. Ne smemo se res vedeti podati. Smo želeli kar pokazati, kaj znamo. Marko Cirman, Val 202 asking Luka Kerin expectations for Luka before this game, if it's something different like before the match against Danduk. Luka said that it's the same stuff. We can't wait to play this match. We are going to be positive, show what we can do, and we are not afraid of our opponent and not afraid of this match. Je lahko ena tekma in ta na domačem igrišču prednost za Celjane, Luka? Zanima še vedno Marka Cirmana. Pa mogoče iz psihološkega vidika mogoče malo lažje, ni mogoče neke vožnje, ampak če mi ne bomo pravi na terenu, tudi ta domači stadion ne bo nič pomagal, tako da, kot sem prejšnjem rekel, moramo res na igrišču dati 100%, moramo izpolnjevati vse, kar smo se dogovorili, kar se še bomo dogovorili, in samo to nas lahko pripravi do pozitivnega rezultata. Marko Cirman asking Luka if it's going to be a positive thing, one match on home pitch. Luka said physically, yeah, but if we are not going to be good, if we are not going to play football like we know to play and won't be 100%, we can be in trouble. It's not plus that things for us. Ste zdaj po zmagi v prvem krogu bolj sproščeni, zdaj vsaj približno veste namreč, kako izgleda evropska tekma? Pa mogoče smo malo bolj sproščeni, ampak če sem iskren, mislim, da že neke prevelike napetosti ni bilo tudi na prvi tekmi. Tako sem rekel, let je bil prebit, gremo samo iz tekmo dalje. Is there some less pressure because of this first win, because we know how it looks like in qualifications of UEFA Champions League now? Lucas said maybe, but they weren't under pressure on this first match. And to je to. Strani Marka Cirmana, Val 202. Siniša Urošević Delo sprašuje, Luka, zabijate pomembne zadetke, denimo prvega na tekmi, odločitve proti Olimpiji, zdaj na zadnji v Budimpešti. Kaj vam to pomeni za samozavest na takšni tekmi, ki prihaja? Pa za napadalce je pomembno, da se veseliš že vsega zadetka na treningu. Vsak zadetek prinaša neko dodatno samozavest, mogoče na teh malo pomembnih tekmah te še nekako bolj dvigne, ampak jaz res sam kot napadalec veselim rad vsakega zadetka od treninga in do tekma naprej. Siniša Urošević Delo asking, Luka scored a lot of big goals against Olympia, in Budapest against Dundalk. What these goals mean to Luka? Luka said that attackers, wingers live of these goals, that it's good to score goals, but it's not important who scored. He is good and he wants, he show the
hišo, da pomagate mi malo. Happiness, to which who else scores the goal, not Luka Kerin or other player in the team. Koliko živčnosti pred tekmo na ravni, kot je ta klub še ni igral? Ja, to je nekaj novega za vse nas igralce, za cel klub. Kako sem rekel, jaz neke živčnosti ne čutim, ne med igralci, ne v klubu nasploh. Si reže, ko ne čakamo tekmo in da pokažemo to, kaj znamo. A little bit pressure. This is match that this club didn't play yet. Luka said it's nothing new, no pressure. We want to play this match. We can't wait the match to start it. Takole, to so bila vprašanja novinarskih kolegov, ki smo jih prejeli za našega trenerja in za Luko Kerina. Tako da z moje strani, gospod Dušan Kosič, najlepša hvala za tole udeležbo, za vaš čas. Tudi Luki Kerinu, preden se oba poslovita, ima naš trener še nekaj za vas. Zahvalil bi se vnaprej za podporo iz cele Slovenije. Želim si, da vsi skupaj probamo vse narediti za to, da se veselimo tudi v tem krogu in da bomo ponosni na cel klub in na naše fante, ki so verjamem sposobni iti v naslednji krog. Hvala, Slovenija. That was it from questions from journalists alongside Slovenia for our coach and our player. We get it here. So thank you, neither Mr. Dušan Kosić, neither Mr. Luka Kerin for today time to be here with us, our coach for Finnish said. Slovenia, thank you very much for your support. Be with us again tomorrow and we hope in the next matches in Europe and in home matches. Najlepša hvala obema še enkrat, srečno seveda jutri. Najlepša hvala tudi vam v tem prvem delu, krajši premor je pred nami, potem pa bo svoje pred jutrišnjim obračunom povedal tudi gostujoči Tabor. This is it for this first part of the press conference. The second part will be with Molde FK break, then we will be back. Spoštovane dame, dragi gospodje, cenjene gledalke in gledalci, še en lep športen pozdrav vam pošiljamo iz stadiona z Dežele. V teku je tiskovna konferenca pred obračunom drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Jutri ob 18. na stadionu z Dežele slovenski prvak proti norveškemu, Celje proti Moldeju. Potem, ko smo predstavili misli in pričakovanja pred jutrišnjim obračunom v domačem Taboru, je zdaj z menoj tudi gostujoči Tabor. Toplo dobrodošlico v Sloveniji, v Celju in na stadionu z Dežele izrekam gostujočemu strategu, gospodu Erlingu Moju in pa gostujočemu nogometašu, igralcu sredine igrišča, Magnusu Eikremu. Ladies and gentlemen, welcome again on Stadium Dežele on press conference before the match of second qualifying round of UEFA Champions League tomorrow at 18:00 on Stadium Dežele, match between Slovenian and Norwegian champion Celje against Molde. A warm welcome in Slovenia, in Celje and on Stadium Dežele to Molde. With us, Mr. away coach, Mr. Erling Mo, and away player, midfielder Magnus Eikrem. Vprašanja, ki sem jih prejel strani Marka Cirmana, Val 202-4 za gostujočega stratega, 2 za gostujočega nogometaša, 4 questions for away coach and 2 questions for away midfielder. Mr. Erling, when you realize after draw that you will play against Celje, did you feel any relief because Slovenian champions don't have so many European experiences like Molde? No relief. We know we're meeting a good side, so we have respect for Celje, so no relief. Gostujoči strateg je na vprašanje, ali je občutil kakšno olajšanje, ko je izvedel po plesu kroglic, da je nasprotnik Celje, zato ker Celje, državni prvak Slovenije, nima evropskih izkušenj, tako kot Molde, je kar nekajkrat ponovil, da nikakor ne, nobenega olajšanja, da ve, da gre za dobro ekipo in da ima Celje vso njegovo spoštovanje. Mr. Erling, what was your main goal in Europe before this season? We want to go into the group stage. We've been there before a couple of times, so 3 times I think.
So that's our main goal in Europe, to qualify and to meet the best ones. Qualify in group of UEFA Champions League, yeah? Yeah, of course. Na vprašanje Marka Cirmana je Erling Mo vprašanje, kakšni so bili cilji Moldeja pred začetkom sezone, dejal, da uvrstitev v skupinski del lige prvakov, kjer si želijo seveda obračunu z največjimi evropskimi ekipami. Do you have any issues in your team with injuries, for example? Not new ones. Of course, when during a season you always get injuries, but the ones who isn't with us now hasn't been with us for a while. So like we've been the last month, we are everyone down here and ready to take on Celje. Na vprašanje, ali ima kakšne težave, kakšne skrbi z poškodovanimi nogometaši, je gospod Erling Mo dejal, da nekaj nogometašev sicer ni, a da jih ni že dalj časa, tisti, ki so skupaj v zadnjem mesecu, da so več ali manj tukaj, tako da nič novega, kar se tiče zdravstvenega kartona norveškega državnega prvaka. What kind of Celje do you expect tomorrow, Mr. Erling? I think we'll meet a home side that wants to come out as they usually play. They play a bit like us, same formation. So I think they know, as we do, they have to win. So I hope for a good game. I think it will be a good game to watch as well. So hopefully the best away team will win. Na vprašanje Marka Cirmana, Val 202, kakšno Celje gospod Erling Mo pričakuje jutri, je dejal, da pričakuje domačina željnega igre, željnega nogometa, pravzaprav podobno ekipo, podoben slog igre, ki ga goji tudi sam, v enaki formaciji, je celo omenil, ve, da tako eni kot drugi dobro vedo, da na tem obračunu igra samo zmaga in seveda upa, da bo ta obračun zadovoljil tudi gledalce za televizijskimi sprejemniki. Mr. Erling, that's it from Marko Cirman, Val 202 radio. Thank you very much. For now, stay with me, please. Takole, gospodu Erlingu Moju smo se zahvalili za njegove odgovore. Obračamo se v sredino igrišča Moldeja, kjer eno glavnih vlog igra Magnus Wolf Eikrem. Magnus, welcome to you to Slovenia, to Celje Stadium Zažele. We know that a lot of Norwegian teams play at artificial grass, not natural. Can this cause some troubles to you and your team? Hopefully not. We train on grass before grass matches, and most of us are used to it. But hopefully we can have a good training session today and get used to the grass and then ready for tomorrow. Na vprašanje Marka Cirmana, Val 202, ali predstavlja težavo za norveške ekipe, tudi za Molde, da več ali manj igrajo na umetni podlagi, za razliko od vseh preostalih po Evropi ali pa večino njih, ki igrajo na naravni travnati površini. Če to predstavlja težavo tudi za norveškega prvaka jutri, Magnus je dejal, da upa, da ne, da so tudi sami trenirali in pa igrali na takšnih podlagah, da upa, da bodo na današnjem treningu naredili dober trenažni proces, se pripravili na jutrišnji obračun in seveda odigrali čim bolje. Marko Cirman, Val 202, Magnus asking, what kind of match do you expect tomorrow? As the coach said here earlier, the two similar teams wants to play football, same formation. I think it will be a very good match for people to watch, and they have a few good players, midfielders and wingers, and the same as us. So it's two pretty similar teams gonna meet. So hopefully the best team will win, and hopefully that's us. You know some Celje players? We watched the game yesterday, but I don't know the name of them. But I see the striker score a lot of goals, so we have to be careful.
Še zadnje vprašanje Marka Cirmana, Val 202 za Magnusa in za gostujoči tabor. Kakšno srečanje pričakuje Magnus jutri? Povedal je, da pravzaprav enakega, kot pričakuje tudi njegov trener. Srečali se bosta enaki ekipi željni dobrega napadalnega nogometa. Želi si tudi on dobrega srečanja za gledalce. Sam sem ga poprašal še o tem, če pozna koga od nogometašev Celja, pa je dejal, da poimensko sicer ne, a da ve, da ta ekipa ima zelo dobre napadalce in pa tudi nogometaše sredine igrišča. Mr. Erling, Mr. Magnus, thank you very much. Again, welcome to Slovenia, welcome to Celje Stadium z Dežele. All the best wishes for tomorrow. Najlepša hvala seveda obema za družbo na današnji tiskovni konferenci, tako gospodu Erlingu Moju, strategu Moldeja, kot tudi Magnusu Wolfu Eikremu. To je vse, kar se tiče tiskovne konference. Še enkrat obračun drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov jutri ob 18. uri na stadionu z Dežele med slovenskim in norveškim državnim prvakom Celjem in Moldejem, zaprt za javnost, a v neposrednem televizijskem prenosu na prvem programu televizije Sport Klub, že nekoliko prej z studijskim delom v živo stadiona z Dežele. Najlepša hvala za vašo pozornost, lep preostanek dneva in vse dobro. Thank you very much for your attention today. Don't forget tomorrow match, second qualifying round of UEFA Champions League on Stadium z Dežele between Slovenian and Norwegian champion Celje and Molde. Behind the closed doors, but live coverage on television, Sport Klub on first program.